जिन लिसबिया बमटो टीम हे ठजो मुक्कन की मे ठजो जिमको छचल गजी संगीत ठर्के या फुसा जिमसा सुइगो मोबि छिटे या मको फुक्को देश एट मित्रटाई डिस्टेंस सूचना गुडो भगवान सदाशिव दिशा हेल्लों जिया जिमता पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सवाल मरो गुट बन्नी जिमता मय भेरभाव टेपि जिबि मको वैदिक महान बानी अनुसार जिमसा मित्रटाई डिस्टेंस सूचना गुडो जिमको मैत्री विवार खना संसार लेटा पत्रकारहरुला ए जुसा जिमसा न्याकीको लेटा फुजे छिक्पे निम झाला जिन लिसबिया देशको राजनीति व नेतृत्वको नीति यो कहाँ फरक महात्मा गान्धी हिन्दुस्तान स्वतन्त्र याटा मुसमाटना गुली जुसा नेतृत्वले वेकट जबरजस्ती यामको ठमहे चोले दुरु न्याना टुनिगो फलफुल नैगो मुसमाटेसन वेकट गुरुमाने नाम मटौ नमको ठो देश सुइगो छंगो लाका न्याना जुरेना टौपटी नस जिमसन नैला गन साई त पुजे देश गन साई ला नै देश आकाशो पाताल फरक जुरु पत्रकारहरुला फुक्को देश नापा मित्रता डुपी आमचे नाटकुटी जिया छिमुको देश था होइला जिन्दया कोखा व गिड्डन नथे न्यन लाठी नयाँ देश था होइला आहार बिहार मजुको देश बालक निवार पेमको जिपेज ताठ्या टाइमा छ नेपामी सियोला आहार बिहार जको मिले मुस बुद्धि नापा नाश जुय बुद्धि नाश जुलके सर्वनाश जुय पत्रकारहरुला ए जसा छो ध्यानना चाहेगोला जिन्दया जिमटा मागो नसा गजिए भाङ टटोर फे मिचादो जिपे जाने रका छिकपन पिरकया दिवा बरु जिमटा म्युजियम्स का केना दिसा अनुवना मागो सोन सुए सिन सिके पासन ब्याज म्युजियम सुके छोट पत्रकार व जिनापा श्री पशुपतिनाथ म्युजियम द्वा बिजत वसपले भच्च छिकोल्ल मस्यो ठुछंग यो जर्किन बिना बिजत वो विशालको ब्रिटिश म्युजियम 1 नम्बर कोठा थिनवा खोपा बिजामा बर्मानीय श्री पशुपतिनाथ छ कोचका भाग्या बिजत श्री पशुपतिनाथ भागमेन जिमा ठै बिजारुका हानसका ठै बिजता नानी महाफला मस खोपे पावेका ठै बिजावे जे निलमा छ बर्मानी ठै बिजता फ छपोया महाफला मफला मस खोपे पाला बिजाय माला पशुपतिनाथ ठै बिजता फ नानी सन्त मुखाको एकै डाटा बर्मानी ठै बिजता मनिया मरियाको वे मलका छ्या आज थौकने भौमचा त जुजं कट्नु क्या सोगे मुखता इटा फिर्न सोगे मुखता सुटा छुटा हिरठ जाप काम जता फंगे किनना कलाल को छा जुइ फुजला न्याथे जाम न व सोमखंगा म्या जुसा ब्याया गुचा मर्ने बंगला कोस वन्द कोस छेने मुह माथि चंग पसले नया छेने मलके पाशा मोशा रहेको जिजबाजे छे सस खलाया पजनी श्री पशुपतिनाथ दैविजरा स्यानाने मनुटेन समस्या ब्याना ब्या कोठमबिना इन्टङ सोयमाली हो कोठला जुसा फुंगे किनन्याइगो आछ्या न्याउ जुसा माल नाने यम पासा खला सक्छना याक्ना छु ब्रह्मानी ते हाबिजत जो जिखै मास उल खया सुइता खै नाइ न्यनि मे खैते दुल सकले नाम थन छु मन त ज्याकैंची मारे या मासा सकले भलारन जिस बाखा न्य सुयबले स्वर्गीय चुनथा मरे छ स्या छे कोपर छपाहा मरपि थे चुंक डेग ल्युनि पिसाबे सुइचने फुमखो न्यागो बस्तु न बल्ला ट्याजु रंगल अपा रंग हिन्दू देश धाइबले देव नि देश वेबले विश्व लागि छ टरंग प्रदर्शन स्थल खला टेक्ने छ प्रापटी क डेग दो न्याटपो पेटपो सोरपो डेग नप नप ततगो लुइ डेग तेस प्लापि लिचबि जु मल्ल जु साज जु पि हो राना प्रधानमन्त्री खापा भया केना चंगल टेक्ने छ च्याप्रो हो ठ इतिहास हाको कि पनि छ गन डेगले वंगलसिम भुसो या टुस आज दत्त छैन चत्त आज मुसी छेचे छुसी जुगले याना जित टरंग अफसोस दो मनुट स्वेबले सक्ने धर्मात्मा पण्डित ज्ञानी डेग लिउन चोफा उसना टोटो सुया मिजत नपला मलकी डेग लिउने डेग दुन्ना पन नपलाई मिखा सुया चुमल गु डेगला व इतिहास खापा भया केना चुन व खापटे यवा इलिपि कपुटेस निमरा चामरा देश अनिकाल या त नोनुको खापा भया केना चुन गे सुया चुन भई वसय हके बिचाया खसा नेपामी टे लक्षण प्या डुग मुक्त सु बर्मी सु जापानी सु नेपामी मस्के मफ्या चटक नेपा टोटा थन वइ ख श्री पशुपतिनाथ दैविजरा मैजा छटाउ खज ख तर ठनठंका छसुए जिमाउ ख ठौ छ नाप्स्या यक्वे गोश खण्डो नेपामी टे नसथेन भिजते नसा लन्जे फैला वो समचे चान्चुन तागत दुला ब्रह्मानी दैविजरा ख आज नाप्थे जाफ्टे के तपस्या त्याग बलिदान मरुगले तरकरी पिबले कसाटे माग मुक्त कंगले क्वावनीले शिरका ग्याप छिना नै कंगा खाना ग्याप राजनीति रंगमञ्च हिरो जिग छुलो खला एक्सरसाइज मरुगले जाफ्ट बमलटा भूपाल्टा न ट्याक्टर पाली माथे त ठुके घरेलु वस पुन्टा मुफ्त ओके हाको जाकी सिंके मन
ज्याप्चटेसँग अब ढ्या मस्या ड्याडी व मम्मी ढ्या सलिसे मा ढ्या मसल आज खस्रो चाकमा मलमल ढोरी ढाउ उखान जना बिजनाला मोलो मोलो जाई परिणाम गएचुनी जी ढ्यामा मोरो जेस सा टौली याना पाल पाल ठिगो माको ग हाकोको मुस्या नापठ्या ताग टट्टु मन्ट समय खापाई रङ हे फुटी सिम्पु ख वे फुटी सिम्पु मुनि उली ठौकने ठन लन्डन ठंको या वास या वे मला जेसा त्या तरकारी के अचार गुली मसाउ ख उलिया तागट न मरो अबु कोबियोको भारी कान लोनी मफो जाफनी फोटे दाला पछि टकिना पिटकोट न प फुट नापा वाउ पाउ हे कुची नसा गुलिसा टिसला खला आज ल सबस सिउ खचकट या नसा उसवा ठसवा मरो न्याबले माजु भौ लफो नापो सब फुटली जको मिचाइगो ठौकने जा सक्स्यान नुगले मिचा छिटा देशे आपाटे थे आकाश ठिगो टटो जागो छ बने जुल यक्वे देशे सटट पाठ दिने जिबे ठो देशे होया गुली मुनुटे भोटी टग जुल सिमेन्टे छ बने जुल ठाटसे होटल बने जुल कान्छा कान्छी साथे दाम दासाल ठो फुक्को मनुष्य लिला ख संसारे धर्म थे टरङ छुमरु धर्म गन बासमया खेले डालका छाना न धर्म मोटोटा टाइगो फुया मुटिन धर्म लुचे मुटिन धर्म टोट मोटे टाइगो जेरु वसफना जंगले चुनिमु वा नांगा चना झुन्जेगे यामेसिन मुटि धर्म भाट भुखमरम प्रतिबट्टा मिसे मुटिन धर्म भाकलिया मोटोटो गुल धर्म निनी बामुटी वनिमले लोन तुछि भाटियो बा माजु भौ जलखले निन्ने जना छेल्या उमेसी मुटिन धर्म जान छना कोठा कोठा मरिनया फुटु निपा थ्रिम मिसेन धर्म मोटोटो अनुशासने चोपी सुदु सुमुरु छपी जा धर्मय नायक निपा चुपी निसे कया पेपा चुपी पोस्टे टक्न छपी नाट उके छपी साक्षात पशुपति नाट छपी के छटखन्यने पशुपति नाट दै बिजत अरे बाबा छट ज छा जिता खन्य साना लिसो बिम जिसियोला ब्रह्मानी दै बिजत सती देवी मी को बाबु ख विश्व बेबेजी रल ओके खजा युग बिटे जुसा क्वाहे क्वानी दक्ष प्रजापति छे वीरभद्र महाकाल छया जाँच बुझ जाके छया बिजनाले के छ टिंगे छ बिजना ठुकी छु स्पष्टीकरण बिया बिजा फैला श्री पशुपति नाटा दैबिज त जिला खाली दक्ष प्रजापति जाँच बुझ के एक छयु ख गुगो जाँच बुझ यथार्थ खपट लगाना वाटका एक सदस्यीय आयोग गठन वीरभद्र महाकाल छयु ख छ जना वारका आदेश बेगु मरेका छ जना अनाधिकार जायना होला ए जुसा कैलाशी गौरव व वीरभद्र महाकाली इज्जतया भविष्य न यको जाका मानिगुले दोषी ठरे मजिको सत्य लोक वैकुण्ठ लोक व कैलाशी न्यायबली बिचायना वीरभद्र त एकादश रुद्र काउन्सिल मेम्बर कामयाना दक्ष प्रजापति मान भंग मजिका इज्जत भच गेथे मसु जुसा दुगे छ छना वकाट्या ठ्या टागे खसा कैलाशे ढावा दक्ष प्रजापति ठ्याटा सबै खेल ख अजापि वीरभद्र ठाउँटको गुली वना मिगै दिन ठाउँ मजो न्यामसा न्याठे ढासा जिस सृष्टि शिव खसा सँग हारे रुद्र ख कल्याणे शंकर ख नियम दैगो वयान्थुनी वनाथुनी तो विशाल ब्रह्माण्ड या राजनीति सुना थागा काफो जालन्धर छु अठ्या सिठे चोला मान कूटनीतिका अर्थात् डिप्लोमेट विष्णु चालबाजी लाभले काश्य गुण्डा विश्वनाथ नेपा क्वावेक मबिया अफिमे सूर्य यक्को हालात नानी छु ढाको बागडनला मेगो राष्ट्रियते बारे बिचाया खसा कवि लक्ष्मी प्रसाद या महान बानी या ठने हातको मैला सुनको थैला के गर्नु तनले सागर सिस्नो खाएको बेस आनन्दी मनले ब्रह्मानी टेबी त सो आज फुलाको महाबानी लुमका बिजनाला तुय ब्याच ज्या वाच व ढाकमा भेटले सन्तोष ज्या थो देश गुब्ले ठाउँ मुखो सोसो मिच नयाना प देश उन्नति या त बोल मुरबले आमटे ढाकन या देश थकाको बिल्कुल असम्भव पशुपति नाटा दैबिज त आमटिका लिस भीम ते यो यको हर ज्या हाल देव गा खोप्निया राष्ट्र प्रेम दुपुन्टा सामसाय सवाल मरो आनन्द सवाके नेबले प्रोटिन जुगो सोसो मिच सुया ढाकमा भेट चिर मजो देश भक्त त्यसमा भागोपा जाक नया न देश सेवा यामा शिवला नापा नाला पनि लोनी निना टला अंग्रेज नपा लो छराई भरेल बना देश न्याटे आवन वो दाम छुट दाम फाटना नेजियोला सो महाकवि देवकुटे कविता राष्ट्रिय मूर्त गाचुनला नानी थन्चु च भुजटे भासल लगा गुम मेगो तामाङ गुरुङ मैथिली पर्वते मगर भा डक्को लोमङका अर्थात् ठगो भाव कर्तव्य टोटा विदेशी अथवा शत्रुश्वर ने वनी वैको ला ध्वनो न ठिमुखो ब्रह्मानी टेबिजे त ठगो राष्ट्रिय पर्वते भाजी मोटोटानी लुमनी पशुपति नाथ टेबिजे त अर्जुसा गुरुङ मगर राई लिम्बू मैथिली नेवा फुक्को शब्द झुन्डुको जुसा अराष्ट्रिय भा पर्वते भाजको राष्ट्रिय भा नेपाली खनाला नेपाल गुली भ्याडो वो फुक्को राष्ट्रिय जी न्यागो जुसा नानी हिक्वानी खनिसा नेपाल यानो
म्युजियम 3 नम्बर कोठा चोम सरस्वती खण्डेका बिजेत निमेस्या खटवाटल छुके गन्टन ख पशुपति ढै बिजेत ओहो चकिन्छ न ठनका मखला छुके चुनावया सरस्वती ढै बिजेत स्पेशल होइ जाजा वइका पशुपति नाथ ढै बिजेत खैका खै सिंके नया झट घाटेमा सरस्वती लिस बिल छपिन ठाए ठुसा गेगु मरो हेंग या वयाका पशुपति नाथ ढै बिजेत चोप मरुम सरस्वती ढै बिजेत छपिन टुका खासा ढाजको मा करपिन त खले ढाइबले आत्मसम्मान खनिम ढाइगो पछि पारियो गेख पशुपति ढै बिजेत सु गेख सरस्वती ढै बिजेत गं गया भीमजा ढैउका पशुपति ढै बिजेत बिराम मखला